28 март таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода ҷаласаи комиссияи марказӣ баргузор гардид. дар он масъалаи тасдиқи натиҷаи интихоботи давати нави аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаҳои интихоботии бисёрмандатӣ оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рақами 1, аз вилояти Суғд рақами 2, аз вилояти Хатлон рақами 3, аз шаҳри Душанбе рақами 4 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рақами 5 ки санаи 28 марти соли 2025 баргузор гардид, мавриди баррасӣ қарор гирифт. бо риояи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси пешниҳодҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳавзаҳои интихоботии бисёрмандатии болозикр 25 номзад ба қайд гирифта шуда буд. мутобиқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот овоздиҳӣ рӯзи 28 марти соли ҷорӣ гузаронида шуд. дар асоси протоколҳои пешниҳоднамудаи комиссияҳои ҳавзавии интихоботии бисёрмандатӣ дар интихобот аз нисф зиёди шумораи умумии вакилони интихобкунанда аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, аз вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он, аз вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, аз шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. طبق طلبات ماده 43 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه‌های یکجای مجلس‌های محلی وکیلان خلق ذکر گردیده اوید به انتخابات عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صلاحیتناک حسابیده شدند. در اساس ماده‌های 51 و 52 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در انتخابات روز 28 مارس سال 2025 نامزدهای زیرین با گرفتن شماره زیادی آواز وکیلان انتخاب کننده در حوزه‌های انتخاباتی بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده با قید گرفته وکالت‌هایشان تصدیق کرده شدند. از حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان رقم 1 علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت، ریزا نظرزاده رئیس شهر خاروق، زنیده رجبزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان، انور امتشاهزاده رئیس ناحیه اشکاشم و امیدجان ناصرزاده رئیس ناحیه درواز به اعضایی دعوت نوی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. از حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت رقم 2 رجبای احمدزاده رئیس ولایت، زمیره رستمزاده دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقد در شهر بوستان، دلارام غفورزاده دیرکتور مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 7 شهر کانیبادام، ادهم مامورزاده رئیس شهر استراوشان و عبدالخالق خالقزاده رئیس شهر پنجکند از ولایت سوخت اعضای مجلس ملی انتخاب شدند. از حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطران رقم 3 دولتعلی سعید رئیس ولایت، بختیار نظرزاده رئیس شهر پولاب، ظریف نظیری رئیس ناحیه فرخار، اکرام‌الدین ولیزاده رئیس ناحیه یابان و میرزا دولت صبورزاده رئیس ناحیه قبادیان از ولایت خطران به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. در حوزه انتخابات بسیارمندتی اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری رقم 5 پرویز اکرمزاده رئیس شهر ترسونزاده، جبار ناصرزاده رئیس شهر حصار، عبدالغفار حکمت‌الله‌زاده رئیس ناحیه رودکی، شایره عبدالرحیم‌زاده معاون رئیس شهر وحدت و زرینه ایدیزاده رئیس ناحیه رشت اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. نامزد ارزنده‌ای که ما اینجا انتخاب نمودیم در آینده برای پیشروی برای رشد و نموی کشور عزیزمون سهم ارزنده خود را میگذارند. با استفاده از حقوق‌های کنستیتوسیونی با درک مسئولیت بلند وکیل خلق بودن در انتخابات اشتراک فعالانه نموده به جانبداری نامزد ارزنده به اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رأی خود را دادند. باعث افتخار و سرافرازی بزرگ است که با شرافت صاحب استقلالی مملکت وحدت سرتاسری و سیاست خردمندانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امید رحمان در مملکت چاره‌بینی‌های سطح بلند سیاسی
бо иттифоқи оро якдилию якмаромии сокинони мамлакатамон баргузор гашта истодааст. интихоботи баргузор гардида тавонист ки нуфуз ё худ имиҷи сиёсии тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардорад. интихоботи даъвати нави маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва мо дар ин маъракаи муҳим иштирок кардем ва раъи худро ба тарафдории номзадҳои арзандаи худ додем ва боварии комил дорем ки номзадҳое ки мо пешбарӣ кардем ва интихоб мегарданд дар саҳми худро дар пешрафту шукуфоии тоҷикистони азиз мегузоранд. ҳамин тавр интихоботи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси талаботи конститутсия ва қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии бисёрмандатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рақами 1, вилояти Суғд рақами 2, вилояти Хатлон рақами 3, шаҳри Душанбе рақами 4 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рақами 5 ба таври ошкоро, шаффоф ва озод бо иштироки фаъоли вакилони интихобкунанда баргузор гардид.